Sulaiman Jundam Sulaiman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mutukan. Salam Kaselasa from Davao. Alda Johan Nur Syaida. Salam Syekh. Waalaikumsalam. Bialan nang sulatanmu. Abu Tasnim Saleh. Siapa Abu Tasnim Saleh? Katuan Bronson. Masyaallah Abu Tasnim Saleh. Bronson. Salam darung kaimu. Muhammad Yusuf Arsad Kamdon. Shout out Sheikh. Shout out ke Muhammad Yusuf Kamdon. Aywa. Hari Jalaja. Aywa. Syed Walajan. InsyaAllah. 5 minutes. Assalamualaikum guru. Samboy. Ha personal. Oh, yatina kamera bukun. Personal lang. Syahid. Inansam nagi saya makakot. Uy. Utukan. Durukan masa taulugos. Allahu Akbar. Salam Al-Bin Matli. Salam Ustaz. Marilyn Ismula. Muhammad Idris Sakili Jaujan. Syar Tutu. Okey. Nur Silin. Assalamualaikum. Kutai Kak Tuan. Kuya Masdal. Aywa. Shout out. Abu Taslim Saleh. Syekhana Al-Habib. Waalaikumsalam. Kak Tuan Bronson. Nasir Hasim. Oi. Assalamualaikum. Kak Haji Nasir Hasim. Mukmakulang sim kami. Apa agama. Assalamualaikum Kak Tuan. Fauzan Al-Fauzan. Oh keren sound? Sound. Suding Ali. Kak Suding. Assalamualaikum Syekh. Shout out jamaah. Okay. Shout out mga jamaah. Showtime. Mansur Hasan. Watching again from Mandayul Luyung. Okay. Nura Nuri. Assalamualaikum watching from Duha. Siti Hijabi Jahran Muslimah. Aywa Ming. Ismullah. Muhammad Aminullah. Shout out Kak Tuan. Jam-jam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Haji. Nur Najam Amilasan atau Jam-Jam Amilasan. Albin Antong, Assalamualaikum. Haji Manis Andika. Ahmad, okay, Nur. Prince Price, oi, boys, boysen. Okay, insyaAllah, 3 minutes, start kita new. Oh, shout out, Kanjirimal Toto, ABBKR Khalid. Muhammad Faiz Al-Madani. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Syekh Muhammad Faiz Al-Madani. Hafidhakallah. Liya bayang musajjak kita Ustaz. Afia okay, shout out. Sahar Abduraji. Mahmud Al-Pituh Hamjir. Salam Syekh. Watching from Abu Dhabi Al-Binil Abdullah. Shout out from Kuwait Syekh Aidulan. Di kusama wasim ngan mibangan Korean. Pad Syekh, okay, Pian, Pad Syekh, Awah, Abdul Basik, Muksan Udung, Assalamualaikum Syekh, Waalaikumsalam, okay, 3 minutes start kita watching from Logos Kak Tuan, Syahar Abdul Rajib, oh, yun na signasin Logos. Allahu Akbar. Dahil mga anak taway nila nga, biya makamulay paglabay-labay nila ini. Maaf kamu, biar narong terusin anak ko indonin kuan inwire. Aywa, Princess Rima Gonzales, watching from Mandaluyong City. Sianglag, kabukay mga nganyan, Sianglag. Kuya Mastal, malingkat tingog katuan, daog pain, DJ Claire Dakuman, Allahu Akbar. Masukal lang Kuya Mastar ini. Dame Imran, Assalamualaikum Syekh. Okay, Rian Adrian, Alpa Rusli, Ajing Iyang Jalali. Anis Marilyn Ismula, Bans Jamai Jamani, Ryan Sabtani Tahir. Biar kita sa mga suko. Kita mga tingog gas sa bilgas. Okay. Zahir Hanafi. Oy! Yanin barangay na mo. Barangay Kasanyangan. Shoutout kay mo. Zahir Hanafi. The chairman of Kasanyangan Santa Catalina, Saddan Hanafi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Kap. Okay. Nibs Lajul Usad. Assalamualaikum Syekh. Abu Yusri Dawami Khalid. Waalaikumsalam. Hajja Fatimah Lin Salahuddin. Okay. 2 minutes start kita niyo. InsyaAllah. 2 minutes maglamit-lamit na isab kita niyo. Tengha mga pusaka sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Im, salam katon, watching from Pagadian City. Nurul Ain, Makkah Kisi, aywa. Abu Jubaida Jainal, Ummu Yusuf Sajimanga. Aywa, assalamualaikum Abu Yusuf mga Syekh. Okay, kullay, waalaikumsalam. Mannan Lizada.
Aywa shout out ha mga Hijama Center. Biyanakan ka Haji Umar mga. Abu Bakar Sarafuddin. Pa-shout out. Shout out kan Abu Bakar Sarafuddin. InsyaAllah. 2 minutes. Start kita niyo. Hisham. Assalamualaikum Katuan. Jul Abdurrahim. Nursima Amsan. Jul Abdurrahim. The champ kuno. Aywa. Mitspar Hamsadil. Malingkat tingog bungguro. Yes. Malingkat. Palingkat tingog tawiaon. Okay. Tinda ay darus. Ching chong. Oh, yung may ng ching chanchu. Okay rin kam na to. Fatima Ganda Lajabasal. Aywa. Abu Bakar Sarafuddin. Oh, way sabi si Bulkaw. Nyanganan tapakukain na. O kulit kalong. Mapakunganan balik. Muhammad Abu, salalu alaikum, watching from Talun. Aywa, Abu Zaid Street, Nay Ijalilul Absari. Salalu alaikum Sheikh, shout out ka mga kakasita. Okay? Shout out kan Haji Nay Ijalilul Absari. Uwi na kao, batin jagger tayan. Okay, shout out kan ka Haji Eileen Zahra Ibrahim. Salalu alaikum tuan, waalaikumsalam ka Haji Eileen. Yana ang bukma asing kami, Masya Allah. Usog Maputi, shout out from Tawi-Tawi. Darlin Abarasa, visible na siya? Yes, visible. Arnajil Mundok Ismon, oy, Utwaji Arnajil, shout out. Assalamualaikum Tuan Champion, watching from Madinah KSA. Allahu Akbar. Guide the champion. Okay, 1 minute, insyaAllah, start kita niyo. Supaya kapag lamit-lamitan na to, in mga yusaka katusin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Longi Zaid Azrak, shout out ha mga bikers duha. Okay, shout out kan Police Joe Longi Afia. Shout out sa halabers niya, Police Joe Abdurrahim. Actually, okay, insyaAllah, start kita niyo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك وتخلك وتأدب بأدابه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga berhormat jamaah keulungan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Harum ini yarina isab kita niyo maglamit-lamit iban magsawsaw sin panghindo iwan bulan sangkatu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta pianduan kita niusin Allahu subhanahu wa ta'ala paraan amuin ikakawa natu sin rida iwan ulung sin Allahu ta'ala. Mahuli mga berhormat jamaah keulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Harum ini pangayuun ko kanyo in maniutiyo waktu. Amuin tumainghog iwan dumungog
sarta ibin natu ingkaligapan supaya kadungdungan natu imbulan sang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarinya mga barhummat jamaah, ingkatan siulakan si manusia, ingkatan pakarajaan si manusia, asal imaangut siya sin maranya lutu paadlaw akhirah, asal imaangan-angan siya bang unu inyalup niya pahadarat sin Allah Ta'ala bang dumatung inhadlaw paghukum adlaw kiamat. Harum ini biyaitaan kita nusin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bang unu inlutu maranatu paadlaw akhirat sarta di kita nyu simipug umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala sawab nagdara kita nyu sin amal ibadat umalup pa Tuhan Rabbul Alamin. Demikian manusia magtutulak-tulak bipuryan siya tumulak manusia aw tawakan mag-travel unahon niya san magtuy bang uno indahon niya luto taliun niya magtuy bang uno imma kaun niya iban bang uno imma wiwi niya haran sawab intao magbibiyahi iban sintao magtutulak-tulak asar tanto na sadya magpakananam siya hapdi angkan maglaki siya luto maranya bangsa magbiyahe. So harum ini hamuisat ini inluto marana tu apag tulak-tulak na tu paadlaw akhirat amin tulak wayroon na lingiun tulak wayroon na kabimbangan tulak amin wayroon na balikan amuna in umalup pahadarat sin Allah Ta'ala. Uno baha inluto marana tu padlaw akhirat. Impangumulan na to diibiyaitan kita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'maru ummati bayna 60 wa 70 wa qalilun may yatazawaju min. In agisid Rasul sallallahu alaihi wasallam impangumulan sin ummatku. Impangumulan sin ummatku ummul dareng hakanuman sampai pakapituan bang aun bonus inyat to tiuk-tiuk dah salong sin Rasul. So bimakna bang kita nyo imumul kanuman tag 5 tahun. Imumul kita nyo kapituan tahun bimakna bonus kato sin Allah Ta'ala. Sa tumtumaya kau dihilan mahaba umul sin Tuhan. Ya tumtuman kita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun nas. Tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Laung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insarayaw-rayaw kani, insarayaw ding mga manusia. Amuin mahaba in pangumulan niya sarta malingkat iban marayaw in kakahinang niya. So hari ini impangumulan na to yaon dirimakan. Tahun-tahun magsung impangumulan na to di na magsung pawaba. Pagkain na kauna tiapik na to. Hapag paanib sinhinang parkala bukun na dia akan sinagama. Damit yan tiapik na to in parkala na'mat sin Allah. Hawiya ultapikun na to uno in luto maramu fa akhirah. Luto mara fa akhirah. Yari kita nupiatumtuman sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat dan kan Ibnu Majah
Syahi Syekh Albani, walaupun Dhiaib sin hambuk Syekh Abdul Aziz Ar-Rajih. Salam Syekh Albani wa masdarul hadith Sahih Ibnu Majah. Unin hadis ini maralutu pa akhirat. Bang natu ini na paragus in hadis ini. Serta in hadis ini kang gautan sin ikaw iwan sin aku. Kita niuna inagdapat-dapat nagdalutu pa akhirat. In hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yulhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi min ba'di mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu aw waladan salihan tarakahu aw mushafan warathahu aw masjidan banahu aw baitan li ibni sabil aw baitan li ibni sabil banahu aw nahran ajarahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi wa sihhatihi wa min hayatihi ma yulhaquhu min ba'di mautihi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya kau tay manguntuara ma Islam kaulungan sinallahu ta'ala. Harum ini para yawa impanaing hukmu dungdungi imbulan sang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unuin bulan sang sin Rasul. Pitu perkala ini bulan sangan kita nyu sin Nabi. Ha supaya in ikaw iwan sin aku, in sila iwan sin kita nyu. Aadlaw akhirat, mahinang natu ini lutu. Serta di kita nyu simipong umalupa hadarat Allah. Uniyan. Lang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yulhaqul mu'min sabunal bunal tu'ud. Tiyaw kitsin Rasul. Sabunal bunal tu'ud. Mimma yulhaqul mu'min. Sabunal bunal tu'ud intuputta murul habar iman. Mahinang lutu simbar iman. Min amalihi daing hamanga inannya. Wa hasanatihi hinangnya daing hamanga karayawan. Min ba'di mautihi mapuasing kamatay niya. Bima'na lutu ini rakula maranatu paadlaw akhirat. Ya kau kaulungan sin Allah unuwaha imaranatu lutu patuhat. Panagnaan. Ilman wa 'allamahu wa nasharahu. Ilman 'allamahu wa nasharahu. Panagnaan maranatu lutu paadlaw akhirat amuna in ilmu sin Allah. In pagpangadji sin pagtuntut ilmu. Malagu ini lutu maranatu paadlaw akhirat. Sarta in ini mahinang sin ikaw gapi aadlaw kiamat. May nanggapi. May tarimay nanggapi sawabin ilmu. Hamuna ini in parkala. Piag bulan sangkatu sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In parkala ilmu. May ta magpangadji wajib ha muslim usung iwan simbawa. Adapun imparkala pagpangadji sawab sing kaligapan iwan kabisihan. Wala natuna naharap sampai yaabot kita niu apu sa yari ituan naufil iwan singkaiwanan kaguruhan nagpatumtum kanyo karena magpasampay sin ilmu sin Allah.
In ilmu ini mapuas sin pangaji Quran iban sin hadis. Aina kau tud mangandul. Bisan payan in gurumu. Mianaw hawabau rakat. Bisan paing gurumu. Di pag-ukon simpunglo. Hatat kala nakasiha ng Al-Quran iwan sin hadith. Inyan bukun siya ilmu. Damikyan in ilmu. Bangin ilmu di ikakusog pakabuka sin Allah. Bangin ilmu di ikakusog kahinanda akan sin Allah. Inyan bukun siya ilmu. Sa impagtag simbiyayan lumu. Sahih. May taaw no kau nakawak manusia. Yanon kau bisan kau ri magsambahayang, bisan kau ri magadji, bisan kau ri magpuasa. Bang muna abot in ini. Sulok na. Allahu Akbar. Ako pasan niyo. Ilmu ba imbiya ini? Impagdungog sinikaw iwan sin ako. Matawag siya ilmu? Yes. Hawala mo kya nga usan. Nangadji. Daing hakabata mo. Yabot kaw apo sawab sin kaligap mo. Aum pa chance. Inuno, imang dungog-dungog ka. Sa tumtumon sin ako iwan sin ikaw. Ingkamo iwan sin kami. Ayaw ko magrida manaikod kaw rihadun niya. Hari kau misan umingat magbasa sin Quran. Matawag kamasan na to. Maingat mas sa Quran. Sahabiyaon. Kamatauran kato. Di na maingat mas sa Quran. Muwi na sa lapalyang lahad. Muwi sa japad lawakhirat. Di na to magkabas sa Quran. Ya kau taymang magkuha ka may Islam kaulungan sa Allah. Sini pug kau wala kau naka-school sawab maluman ko yanon ignorant. Masipug kau di makabasa sin English iwan Pilipino. Masipug kau di kau makahati sin bahasa Anggalis. Sa suway lawi insipug mo. Yawutan na kau kalaas hari kau misan makabasa sin Quran. Subhanallah. Bagus banget tumapatay basahan Quran. Iwan pagian. May tanong iwasahan. Uning pangatod nyo kamo. Kafir. Asuhon takawisap. In waktu kawuhi. Natali mo wa in umingat kau mas sa Quran. In Quran kiapo kapo haway. Sawab di mengat masa. Yari kau bitan sin Rasul in sarayaw-rayaw. Mahinang mo luto. In manuntut kau ilmu. In magtuntut ilmu. Bukun suway kau mahinang guru. Bukun suway kau mahinang syekh. Sa imagtuntut ilmu. Magpaguntul kau sing ginhawabaran mo. Umati kau sin syara sin Allah. Umati kau. Magpabuntul kau. Sawab bangkaw nangadji. Bangkaw di mungog. Bukun isyu-syun dumayaw ikaw. Saon masul sawab sin awal napsu nato. Mang nagkugdan. Iwan simbukun kawayan niya nagkumplik. Iwan simbukun kawayan niya aw masul mangalu pa kaw kaguruhan. Manggura-gura pa kaw. May takaw papangadjiun. Long mutuan wala ko kya kausan lang ajing kalas ko rekabata. Betan kau ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu hambuuk sahabat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niya kun aliman. Aw najan kaul ulama sa nabasa ko kitab Tanbihul Ghafilin kaul iba Abu Hurairah sahabat sin kun aliman long niya inanga aw natud imbaran mo mahinang kau alim. Aw na
Wala mo kaya sanay ng kau alim. Au muta'allim. Kung aliman au muta'alliman, inangay may ng kau alim, bangkaw di may ng alim, bisan na kuman, murid sin alim. Allahu Akbar. Wala kau na ng guru, may ng kau murid sin guru. Damik yan, wala kau na ng guru. Sana kapahinang kau guru. Unim maksud ko, simupurt kau hatao nagpangatsi. Di ada kau na ng guru. Masya Allah. Bangkau di pamain ng alim, di pa kau may ng murid sin alim. Di pa kau may ng murid sin alim. Kung aliman au muta'alliman au mustami'an, hari pa kau may ng murid sin alim. Bisan da kuman mangdungog-dungog ha mga alim. Kita ba hindi o sinakama? Biasin agi ko impagdungog nyo yan sa kahawa sindum jumatlay batawakan mapuas pareng kako mahinang yan sabab pagtuntut ilmu. Sawab doon kau makapaham makaukap. Kito observe nyo wa intao magsambahayang di dumungog sin nasihat. Hatawakan way ng angatsi. Way sansungan sin pag-ibadat niya. Di da siya mahanggaw timinggal sambahayang. Di da siya mahanggaw tuminggal sin yaram. Sawab di niya kahatihan. Bukum biya sin mangdungog kau. Wala mo kakausan na ng alim, bisan na kuman murid sin alim. Hari mo pa kakausan na ng murid sin alim, bisan na kuman mangdungog-dungog alim. Fala takunu rabi'an. Ay musadyain na nga ini kaupat lang niya Abi Hurairah. Di na kumamay ng alim, di na kumamay ng murid sin alim, di na kumamay dumuga mga alim. Nauno na isungan. Mamarahin na magsambahayang ako sa wabamuratulong win asubon kako. Correct? Sa way ngumita na magsambahayang nadyakaw, ari misan kaingatanin hukuman. Di misan kaingatan bangunin hatihan. Ang kanda suwain tiap-tiap ning kato, ayaw sumuhun ng dungog-dungog, sa bangko ng dungog-dungog, bangko himati, aunsungan sinibadat mo. Maig impagduarwa mo, biasin agi ko, bukon ingkatan, magdurungog. Bukod ingkatan na ngadji suway sa jamay ng guru. Angkan kau na ngadji, mag-igaw sin kaawam halaw pangatayan mo. Iwan mag-igaw kaawam sin pagkataon. Ilman alama, wana syara. Unong pa'y kalabya sin magtuntut ilmo. Uno pa, habok usog sa laas-laas na. Ikhabitha pagnganan. Malaas na inabuk masusug. Miyaon sa parasul sallallahu alayhi wa sallam maguplut-uplot inuniya deng hawla gimbasya. Malayo pakya baunusan na sa sinrasul kakitaan na inuniya. Imalok siya parasul. Pagalop niya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa magtuy sinrasul, ya kabisa ma hamala bik. Ya kau kabisa. Uno baha inhangin gimuyod iwan dima marikay mo. Long ya Rasulullah, long sinahambok ma susugyan, ya Rasulullah, kabura sinni, warakka idami. Ya Rasulullah, malaas na ako. Buggol na ako, ya Rasulullah, malunok na yung bukog ko. Biyayin nalaas ko kailo. Sa'long ya Rasulullah, atay tukalitu alimani. Ya Rasulullah, dengan pangumulan ko, biyari ako imalup kay mo. Karena manuntut ako ilmu, mangasuwa ko simparkala, hukuman, ay kakawa ko sinridas na Allah. Allahu Akbar. Malaas na. Wala siya magpiinduan sin Rasul, biulansangan sa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unim bulansang ka na sin Rasul, ya kabisa ma mararta minal mudunin wala hajarin wala badarin illa istaghfarallahu lak.
Allahu Akbar. Ya kalong ya kabisa. Tumtuma wairun ding hamanga kalawayamu ding hamanga kasiti-sitihan. Bang biadi katudi kawasan buangga. Ya unimbay mo hamanga lubigan at tawakan ha Quran. Pagubos miyari kau nangadji lima way kau ring miyari kau nangadji pahula sa daerah sa Sambuanga. Miyari kau nangadji pa daerah sa Sambuanga laung sin Rasul ingkat wairun yon ding hamanga kalawayan mo. Inbay na kamalingkat, inbay na kamatas, in building, in satway, in gateway, in kisisimol. Kalabayan mo katanya un. Kalabayan mo yung katanya. Wahajarin, iwan wayrun ding hamanga kabatu-batuhan. Dumagpak maun pasikimu hawak tukom yanaw pagtuntutan ilmu. Wala madarin, wayrun ding hamanga bahunbun mikit, hagim paisan mo. Wairun ding hamanga bagumum mikit hawadjumu illa istaghfarallahu lak ingkatan sin halawm sin babaw humi ingkatan sin halawm sin babaw rakat ingkatan sin katumbu-tumbuhan laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam illa istaghfarallahu lak malainkan insila ini mangayu kaampunan kay mukatan. Allahu akbar. Indayaw sin pagtuntut ilmu. Ampalong di Abdullah ibn Mas'ud. Amma ilmu al-akhirah yazdadu minar rida wa rahma. Laungin pagtuntut ilmu dunya akhirat. Ikasung siya sin rida iwan ulung sin Allah. Amma ilmu dunya adapun pagtuntut ilmu perkara dunya yazdadu fi tugyan. Ikasung sa simpag-anyaya. Napansin niyo? Napansin niyo intao nangadji dunya iwan sinakhirat? Bang siya ditunyukan pag-iman iwan kamuga pa Allah. Mataw tabiak dakuman engineer na to magpanganyaya. Bukod ka. Mataw kataan ka matauran. Bang siya di butangan pag-iman sin Allah. Walaupun bang siya butangan pag-iman iban kamuga, mahinang niya to sabab, makontrol niya, hindi siya makaanyaya. Walaupun wala kita nyulyang imagtuntut ilmu perkala dunya. Dia akan. Unin ang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu. Man yuridul akhirah fa'alayhi bil ilm. ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah isu-isu imna baya magkasaddapan simpag dunya manuntut siya ilmu perkala dunya. Demikian isu-isu mawaya manuntut isu-isu magkasaddapan akhirat manuntut siya ilmu. Demikian isu-isu imma baya manuntut ilmu magkasaddapan hadunya wan akhirat mag-iskul siya iwan sin mangaddi siya. Lalu Imam Syafi'i sawab sin kaligapan kalaas na to matawad makapuan na to nagkaligap wala nakapangad. Ando wala kau nakapangadji sa wala kau nalipay wala kau nalupa anak wala kau nalupa nakapapangadji kau. Uy nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam yahdika rajulan wahidan khairul laka min humrun ni'am. Hambuk tao kaya panduanmu. Hambuk tao na tabangmu. Hambuk tao na pangadji mo sawab simbayan niya umingat humati. Wala na program kay mo sa simupult kau. Laung sinabi khairul laka min humrun ni'am. Lawiyatu mahalga daing hamanga kata ni'mat sa halga. Allahu Akbar. Indayaw ba? Si pagtuntut ilmu.
Sabangin ilmu, di ka kusog sin tahajud, di ka kusog sin sunnat, di ka kusog sin pagsambayang, di ka kusog sin hinang daakan. Basin agi ko kay mo, ay ko mangandul. Bukon na yan ilmu, kabalikan ko niya lumo. Habuk kusog di mayaw, napakuyag mo. Laog si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakapakuyag ka wa manusia. Ikaw na ng sawab, napakuyag mo pangatayan niya, naig mo karukaan niya. Adlaw akhirat, pakuyahon ka sin Allah Ta'ala bisin napakuyag mo. Nakapanuntot na ka ilmo, wa'allamahu ang pakaw ng indo. Yang indo mo ilmo sin Allah. Iban pagyan mo, bukun san bihan, biya ini sayan, inaisara sinagama, impag-ail biya ini. Allahu Akbar. Umingat intaw mag-ail, umingat intaw magbasa, umingat intaw mag-agama, nagdapa-dapa na kaw, may nang muna luto, umalo pa akhirat. Indayaw sinagama. Nawang kausap nanuntut ilmu. Sa pagtuntut ilmu, mahinang sawab, hikalaw si manusia, taka makawad lo akhirat. Matawrin humukum kain. Wa'allamahu piyang hindu mo. Imingat sadya kaw sin alif ba'ta. Napaingat mo sa bata alif ba'ta. Sampai imingat nagfatiha. Ikaw na imanusya sa rayaw-rayaw. Wana syarahu ampa mo piyasa plag in ilmu sin Allah. Piyasampay mo. Amin piyasampay mo karna supaya sila humati sinagama. Piyasampay mo karna supaya makabatok sila mag-agama sa bunda. Hikaruan niya. Inyato ilmu. Aw wawaladan sarihan tarakahu. Anakmu kiyabihin muriha dunya. Anakmu binhi'mu kiyawin muriha dunya. Di mayaw in kabuhi. Kimusog nag ibadat, nay nang alim, nay nang hafid. Aadlaw akhirat. Kublaan na kau, kamiskin-miskin kau riha dunya. Sa miskin-miskin kau riha dunya. Sa bangin anak mo na ng hafid, anak mo na ng alim, anak mo na magpasampay sinagama. Kublaan na kau adlaw akhirat, sangunan kau kuruna sin Allah Ta'ala. Bukun isang kuruna virus. Kuruna amin kinyaun. Saing kita nyo nagtuyo, kita nyo nagpa-school, wala ka uliyan. Sawab may tabang ka nagpa-school, anak mo may ng engineer, may ng doktor, may ng nurse. Marayaw in kabuyanan niya, iba si kabuyanan. Wala problema. Pia school mo nurse, pia school mo doktor, pia school mo engineer, pia school, na ng master, na ng pulis, wala to problema. Sa yung problema rito, napatalos min anak mo, napatalos min anak mo, di mayawin kawin niya sa kalupahan mo, inaga mahindo kanila. Allahu Akbar. Kasara mo di magsambahayang, bisin anak ko nag-i-school, bisin anak ko nag-uusaha, bisin anak ko, yaon, nang nalawag kaboy anak. Bisi. Sampay na anak, nakatalos tag-school. Sampay na anak, nenang, doktor. Sabisan insang bahayang 5 waktu, wala mo siya pinturo. Wala mo siya pinturo. Biwat. Wala mo siya biat sinagama. Naisim ang induakay mo. Biyantog kau hadunya, anak mo doktor, nurse, master, professional katan, kimuyag kau. Kabansahan kay mo. Sa kalupahan inagama, anak mo nurse, anak mo doktor, anak mo pulis, sabi sa ring Quran, di misameng at masa. Subhanallah. Nakapagay ni panghalaga na to.
Pilarang ka tutaniyo. Pasal kita natin pag-school hikasin. Yung pag-agamari. Di na to. Hanak mo bang mukyawin anak saleh. Masih tumuwod matukay mo ing karayawan. Kandaway na swero na sarayaw-rayaw ina ama. Haminikawin mo in anak mo rihawa maugumi. Mahinang sabab. Ikapong simba ka kayo adlaw kiamat. Naghapin at zaman ni Isa. Zaman ni Isa. Ang kewanan ng ulama, diaif nilang kisah ini. Maita. Waktu Isa, nakalaway pahambok kuwul. Paglaway na pahambok kuwul, kita na naglaga. Naglaga kailo, ilom sing kuwul. Paglaway niya balik, si mahayalom sing kuwul. Na inuino sa long, ya Allah, may taimpanagnan panaw kuyat po naglaga, ing kuwul na biyaon si mahayana. Law nga Isa, Allah Ta'ala. Isa, before minig, nawapat in ama yan, kawin in anak inasawa niya burus. Kawin burus. Awak tuman gimo imbata. Hinduan sinina, Bismillahirrahmanirrahim. Nahinang sawablong niya pya ilawan ko, ilaw singkubol niya. Allahu Akbar. Pya ilawan ko. Bismillahirrahmanirrahim na kya indo. Biadin nawaha bang mo kainduan in anak mo iming at nagsambahaya. Anak mo iming at nagagama. Tiyuyuan mo diyamat to pamadras. Kakausan sinikaw iwan sina kung magjaga dua jama school. Jagahan mo in anak mo. Sawab kaya nga tanong pangarap mo kaniya. Sa kialupahan mo isab in pangarap niya sinasusungon adlaw akhirat manaikod siya doon niya. Anak mo, na hinanganak sali, bisan ko yatto na, nasalay bulay. Yatto na kaw, muna pa akhirat, sa kahaba, in anak mo mas sa Quran. Bangkaw sisik sa alom singkubur paundungon in siksa, sawabin anak mo miya sa Quran. Allahu Akbar. Anak mo doktor, yatto nagjujuti nag-uusaha, wilamod mo, parkala ni Hara. Di ko malapay. Di ko parahan sinanak mo halom singkuwol, anesthesia. Asupaya di ka na naman nisiksa sin dua malaikat. Di ko pa inangan sinanak mo bay halom sin kuwol, inangan ka bay engineer yaon. Di. Di ko hinduan sinanak mo. Kita niyo ba? Sawang inanak mo na nang hafid na nang alim. Malagbo imbawan sangan kay mo di hadun niya luwala binadlaw akhirat. Sa imaas biyaon. Di sila mag-proud anak nila na nang guru na nang alim sawab may taway basin. Di makatabang bang problema. Amuray mayan ko kay mumaas. Di mo pa ka na naman ing karayawan, di mo pa ka na naman ing kasaddapan, di mo pa ka na naman ing parungtungan, buhi pa kaw, sa pagpatay mo makaiyan kaw, pangadya makajari, hinangon ko alim kataning mga anak ko. Ang kansuway marayaw ing katanong mo anak mo. Waladan salihan tarakahu, hanak mo kiyabin mo riha dunya. Bangin anak mo, kiyawin mo nagagama, kiyawin mo nagibadat, kiyawin mo nagsambayang. Suway ka rida maas. Manaykod di hadun niya yaw rin pag-agama. Saay ko magrida, manaykod ka rin hadun niya. Anak mo, di misam magsambayang, isimang indwa kay mo. Sumunta ka. Pilaing kamasan nagkawapat.
Hanak di bisa magsambahayang, hindi nang magtangis, timangis kau. Nalawa ina mo, di na yan ikatawangin luha mo, di na ikatawangin tangis mo, huli ni tawang sinikaw pangindua mo, sabiari ni kapangindua mo, bisa nimbaran mo, di mo masalamat. Ya kau ina ama, ay ko magpasad. Ay ko magrida manay kundi hadun niya, anak mo pila waktu sadyang kiyaw siwani magsambahayang. Nagapin hambok. Hasaman Imam Malik. Hasaman Imam Malik. Aun hambok sultan ng Indua Asia. Ng Indua niya. Ya Allah dili ako anak usog. Sakali indihil ka ni anak sinallahu ta'ala babae, wala na agad ang kabayan. Sabi-sabiat ko babae, diuhulan niya. Kataan sindihil niya, kataan sin kasuswakan, kataan sinyangot sinanak dihil niya. Awak tuman kailo nakapagdaigbay sila iwan si masusog, takapanghati akama. Biyasan ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala suratul Tahrim. Unin agi sinallahu ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijara. Piatumtuman ko sin Allah. Awaktu nawassa sin masla tungandum ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijara. Nakaulak in anak sin sultan. Uskot! Ya kau maas usog nagbawas sa undong kau. Undong kau. Di na, kuntinyo si maas itungandom. Sabi tungandom ang kau magbasa karungan sin tao inno kinhula. Kuntinyo si maas usog. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Himulak in anak sin sultan baway uskot. Ampatimu illuha. Diungog si mas usok. Miat siya pa sultan. Laong nga sultan. Sultan. Bialong nga aun jimat o haramala anak mo. Nag-us-us miat to isultan. Kimuko silawang pag-ukab silawang timutok ko in anak. Iban pag bang upamahan. Biya ahon pagsusun ni amaas niya. Nagsusun siya. Ang panaiyan yaman, ya abati hal tuhibbuni. Ya kau amaku kalasahan kanungnungan. Malasawa kau kakulong sin anak babae. Unin agi sin mas isinama. Anak impangasuwa mo di ko kalagyan jawaban. Impangasuwa ko kalagyan sambungan. Kaingatan sin mahadjana. Kaingatan sin raayat ko bang biyarin lasa ko kay mo. Biyalikan sin anak. Ya abati hal tuhibbun ya kawama ko kalasahan mo ako. Long sinama biasin agi ko kay mo anak di ko kalagyan sambungan impangasuwa. Unin agi sin anak babae. Ama, la tuhibbuni. Di mo ako kalasahan. Mayta. Bang mo ako kalasahan, bang mo ako kakasihan, bang mo ako kaulungan. Di sana rin sinangay. Piatumtuman mo ako sinagama. Pinturo mo ako sinagama. Diyak mo ako mag-ibadat. Piyagad mo ako nagsambahayang. May tabias sa simasin ama in ayat na istallahu ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. O kamu mga bariman. Hawna niyo wa inginhawa baran niyo. Iwan sim pamilya niyo. Hanak kasawa mo. Hawna. May wa quduhan nas wal hijara. Indungol simnarka. Tau iwan simbato. Long simbaba iyama. Hamuka kureng hama nga idungol sawab wala mo ako piatumtuman sinagama.
Pila kamasan na to bihaon. Mataod ka na kan nagubuang saraw. Mataod ka na kan naligap sin pag-enel. Mataod ka na kan naligap sin pag-school. Kaya lupahan impang Hindu sinagama. Lasama yan. Kaya kuyag munay ng engineer. Kaya kuyag munay ng doktor. Sa liupa mo inagama. Ang pama mangindua kay mo. Inagisin Rasul waladan salihan tarakahu. Anak mo kiyabi muriha dunya. Mahinang sawab. Salugay sin anak mo nagibadat. Mangindua kay mo. Mahinang sawab. Hikapupo. Sinsiksa kay mo halom kumul sa beladlo akhirat. Adapun imbunal paglasa pa anak ko, ingkatan si kalakihan niya, diuhul mo, ingkatan kaswakan niya, diuhul mo. Kakausan mo siya lubakon, bang nakain ang kasalan, sa mayta, di mo kakausan lubakon, bang timingaw si sambahayan. Anak salimbihan, nagpinturo ka, naggasto ko, nagpa-school pila milyon, kaya lupahan mo yung anak mo, impagsambahayang way na, ayaw sambahayang, turong, kaya lupahan mo anak mo. Piyag kasipog na to, ang pamibag tukunin anak mo, hanap ko pulis, hanap ko mastal, hanap ko doktor, hanap ko professional, sa bisanin turong, wala mo pinturo, nakapakain akama. Di ko panginduaan. Pila na sa jimwi paadlaw akhirat. Anak nagbubuang saraw, naginang masyat diyo hawaw kumi. Anak, nagihinang si masyat. Ay kumasumo ama ina mangindua. Dungdungan na to ba? Waladan salihan tarakaw, anak mo sali. Kiyawin mo rendi, yang induan, ya Allah, lapasayin na rin nga kasiksaan. Ama, ya Allah, lapasayin na rin nga kasiksaan na lomsing kumul. Paluwaking kumul niya, mahinang sawap induasin anak mo taymaon. Nakumpas mo. Bang inanak mo rin magsambahayan? Inanak mo rin magibadat? Makahuwat-huwat kau panginduaan kau, oh duaan ako, sabihin ka tayma, bisan timitinggal sinuwak ko. Ay kumagusos, babaji. Ay kumagusos, bapaji. Hanak mo yan, piyag amanat kay mo sin Allah, suway marayaw in katanong mo simbigiyan. Suway marayaw. Bangbukon marayaw in katanong mo simbigi. Luwalabin ng kawawayhan na tuwing kamatauran halom sinar ka babae. Bang buri mapinturo inanak mo babae. Kakausan mo kay nanak mo. Kakitaan mo anak mo. Bang nakawakalo. Bang nakawagparakala. Anak mo bang nakahinang sing kasalaan. Bisan pa yan dusan niya. Dapitan mo sawab meta anak. Aun masuri. Bisan pa si anak isyo, bisan pa yan anak sing gubnol, anak sin mayol, bang nakawagkalo, pamilya pagbisarahan, ihangla mo yung kabuhi mo. Umatukaw, sawab pamilya, sa mayta bang parkala agama. Parkala ibadat, di mo misan makuyod, maun enroll pa madras. Di mo misan makuyod, maun pa masjid. Di mo misan malukos, umingat sinagama. Ang pakita iniyan, anak, pag-iskul ka mo marayaw, hamurayan in kapusaka na mo. Allahu Akbar. Kalupahanin agama, anak, agama rin nakapusaka na mo kay mo. Agamaray makatabang kamu iwan simbaran mo kaya rupahan na to sawa bililing na to katan dunya. Bangaunsin mo karuhulan ng kabayan mo. Bangaunsin mo karuhulan ng nafsu mo. Sa kialupahan mo hawak to ko matay isi mangindua kay mo. Allahu Akbar ya ko bapaji anti-adi. Suway marayaw in katanong mo. Kagausan mo gimasto milyon. Kaya school min anak mo. Mita di mo kagausan gumasto.
milyon day bang so pa miyawot milyon impagpangadji sa matawd kato di way kasin okay na anak mo way nakapangadji bang mayan di mo patinggalan in sambahayang kaniya sa wabang mo yung piatinggalan ay ikaw mag-angat ulat dumwa apay anak mo kay mo bisang pa yan dumwa ando ay ko mag-angat ulat tay maun waladan salihan tarakaw anak mo kiyabin mo rin aon hambuk masa binasa niya inama niya pag binasa nagsumbong inama matukan Umar ibn al-Khattab long yu Umar amma takhafu Allah ya walad ya ko batawata di ko mabuka patuan pamungmungan minama mo uy nagisim bata may talaw niya, harami mamina sa maas. Allahu Akbar. May tani manjari mamina sa maas. Unin sabab. Huwag mo hindwa sinakama. Dungdungin niyo ba? Anak mo nag-ibadat tinuan sinuay. Isa magadak kayo. Oo. Uy, isa ni sablong anak ko nagsambayang madat ka. Okay. O, madat kayo mo. Sa isambong. Ikatabang kay madlaw akhirat. Ikatabang. Pila na niyawapat ka, tuwari bisa magsambang yung mga anak, isa ang indua kay mo. Inagis na Rasul, waladan salihan tarakahu, anak mo, kiyawin nurihadun niya, anak salih. Allahu Akbar. Suway marayaw, in anak, iyang kitas na Allah Ta'ala. Innama amwalukum wa uladukum. Fitnah. Ang paayat. Innama amwalukum wa auladukum. Fahdaruhu. Artamu iba sinanak mo halik o may nang muyang kuntara. Yawma yafirul mar'u min akhiyad law akhirat aroy. Kanya-kanya nakita ng mga kunintay patay mangod. Ummihi wa abi, ina pa ama, magpawi na. Kanya-kanya nakita niyo. Tawang bukum maraw. Ingkatanong mo, anak mo. Oo, tuhan. Pinturo ko rin katagna sa wala ka hidayatan. Wala problema. Bangman, diwa mo patuhani. Hindumayaw siya. Sabi si sambat ko. Ay kumawaya, ina ama. Pag-agyan sin anak mo, hari mo misan. Kainduan si pag-agama. Pila rin kato. Proud na kau iwan uniform sinanak mo pulis. Alhamdulillah. Proud kau. Natay maindua mo sa impangasuho. Mamaray na ba yan? Di mo na dungdungan inadlaw akhirat susungon mo. Di mo na dungdungan inlaw singkumul isa-isa mo. Di mo na dungdungan inadlaw akhirat na sumuhon kau. Di mo na dungdungan in dalawa akhirat, way mangindua kayo mo ni hababaw kumi. Panali ba kau? Anak mo, pusaka sa lago-lago, bangyaw kiyabi. Ikatunya bulansang sin Rasul maralot upad lawa akhirat. Aw mushapan warathahu. Aw atawakan imingat ko nagbasa Quran, atawakan nang dihil ka Quran, nagbakas. Ang kato magdilgif, dihan biyan mo kamis, bihan mo siya, uno-uno na yung mo. Ibadat yan. Sabang nakadistribute ka Quran, halap pa masjid. Nakadistribute ka kitab, nakarihil ka kakuruan kitab, nakarihil ka ang mga kabataan Quran, humingat sila. Murul yatto kay mo bisan ko yatto na liyang lahad. Irto na kau nasalay bulay. Ikaw pat niya aw masjidan banahu at tawakan na kapainang kau masjid. Artamu giasto mo. Himilang kau masjid. Simupult kau pamasjid. Nakaril kau pinta. Ayaw nandumil kau mataon.
Tiyo-tiyo di ilmukal na sintuan. Kaya pami binta si masjid. Kaya pami siling si masjid. Kaya pami plywood si masjid. Bisan ko yat na salay bulay. Masih-masih tumumud matuing karayawan kayo. Pila sa dyan sumambaya nga masjid. Napahayang mo yung jamaah. Pila sa dyan jamaah. Dumuha kayo mo. Ando, ampo na inagpahinang si masjid ini. Ang palong sin Rasul, man bana masjidan, bana Allahu baitan fil jannah. Isyusin nakapahinang masjid. Painangan sa sinallahu ta'ala, bay, halom si surga. Ampain kita yuwat-wata sa kataan Arab, ayan daw yung mga Arab. Bang in Arab, gimas 2 million para hamasjid, sawab amyuting kita niya, bang ikaw isabaran mo, aunday sab magpakausaray sab ko milyon, may tayhangla mo kaning karayawan sinsibo na kamo magpakakita milyon. May tay narab matuyo gumastong pagpahinang masjid. Sawabi na nga ulat ni ibadat, na may tay nikaw. Sinsibo na kamo pianjari, sibo na kamo sin. Maugaw. Sometimes ka makapahinang kaubay mo, 10 million, kakausan mo. Makapay ng kaubay mo, 20 million, kakausan mo, kasi maita, kakuyangan mo, kasandapan mo, kahayang mo, kita minlugto mo, kita min kahayang mo, sa maita bang perkara masjid, maug ko gumasto, sinwala mo kaingatan, imbay mo yan, mabaya ko iban sindi, iwin mo. Wala ko riyak nagpalingkat simbay. Ay wala ka uliyang nagpalingkat simbay mo. Wala ka uliyang nagpalag ko simbay mo. Sa impyang langan doon kay mo, kaya lupahan mo, himaginang kaubay, adlaw akhirat. Insin maglabay. Sa ibadat, magtutug. Karayawan, magtutug. Karayawan, di magkapasaw. Ayaw sinsin. Ulin mo simbihaon kinsumway na. Nawang matuyas to paarama. Nakapay ng kau masjid, ikaw na inagdapa-dapa. Ikalima, awbaytan libni sabil. Atawakan nakapahinang kaway. Paghantian sintao magtutulak-tulak. Mga ibnu sabil at ini mga kabataan magtutulak-tulak. Hatawakan nakapahinang kumarkads. Hambok bay mo yang lamu hinangan pagpangadjian. Masya Allah. Bay mo pila hektar. Bay lupa mo pila laggo. Yang lamu tuwanay. Iwin ko na maun kay mo. Pagpangadji na hinangan na madrasa. Bisan ko yakto na nasa laybulay. Masi murul matu kay mo karayawan. Allahu Akbar. Lupa mo nakapay ng kumadrasa. Paghantian, paghapiran, pagpangadjian, sumahaya rakuman, hayaw pa ni sumahaya, adlaw akhirat na kaw, di pahadon niya, maglapid-lapid ningan mo sing kabantuhan. Biadin na adlaw akhirat. Sa maog sang kitan. Unin nga nangon na tumagtoy, iminang apartment, wera ko liyang, wera siya nang langit sara. Iminang kaw boarding house, wera ko liyang si sara. Wera ko liyang. Sabang mo kagaw sa naginang apartment, kagaw sa mo naginangkaw. Naginangkaw, boarding house. Labi mo kakausan, makahinangkaw, paghantian si mga kawataan, pag atawakan, makapahinangkaw markads pagpangadjian. Bisan kaw yato na nasalay bulay, na sinasalay bulay, yato na kaw na naikudihadun niya, sa masimat tutumumud kay karayawan. Allahu Akbar. Itanuwin daw sinakam. Ikaunom. Aw nahran na jarahu. Nakapainang kau kupong. Nakadistribute kau kupong. Nakadistribute kau lunggang. Nakadistribute kau tuwig. Sa lugay tuwig yung pag-uusalan. Masi-masin tuwod matok kay mong karayawan. Kumpas mo masjid.
Nakapaanod ka matutuwig pag-ailan nila. Nakapahinang ka lunggang pag-ailan. Ang karating mga Arab, matagi mag-supply lunggang. Sawap inituwi. Bang siya nausal, masulaway sintaw nag-usal, hamuya to sabing karayawan mo, murul matukay mo may nang muluto. Grabe lang yung mga Arab. Makaiwog-iwog mag-ibadat. Ang pimbangsa ta ini, maugtod kita nuhay ng ibadat. Aw masulbang kita nagsambang limawak ko, okay na sa inilaw niya, aw na ibadat ta, kurik. Sa wala mo kiingatan, aw paikahanap. Kita mo. Barkala, nakapahinang ko kupong kagailan, nakapahinang ko tubig, kagailan, atawakan tao mayroon tubig, karihilan mo, nakainom. Ikaw rin nagdapa-dapa. Last, bulansang. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ikapito. Aw min malihi aw sadaqatan min malihi wa hasanatihi min ba'di mautihi wa sadaqatan min malihi wa sihhatihi min ba'di mautihi ma yulhaquhu min ba'di mautihi min mali sadaqatan aw sadaqatan fi sihhatihi wa fi hayatihi ma yulhaqu bihi min ba'di mautihi. Yarin akis Rasul. Last fight. Aw sadaqatan atawakan nakapagsarak ka kau. Sinarta mo. Dihay ni biutangan pasurut sin Rasul. Aw sadaqatan fi sihatihi nakasarak ka kau sinarta bukar na sintuhan fi sihatihi. Amuin niyaon pa kau halawang pusog at tawakan aw wahayatihi iwan simbuhi pa kau. Nain katuri dugaing. Kumusok impagsarak ka na to bang miyata na ipahaji. Kumusok impagsarak ka na to bang miyata na haji. Hay pagdilan nyo na matimbadyo, pagdilan nyo na matin cellphone, pagdilan nyo na matukatan, may nasalaki, ba't may nayaman nyo? Batong karayawan, way na. May tasab ko makaembet ko, way na. Uy, nagisin Allah ta'ala. Anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya hadakumul maut. Kuna kinagyan Allah ta'ala. Anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya hadakumul maut. Pagpahampit ba kamu? Paggasto ba kamu? Sinrejiki piusaka dihil kanyo sinallahu ta'ala piagbus kanyo nrejiki sinallahu ta'ala habuhi pa kamu buhi paghanu sinallahu ta'ala yaw pa kau lasig-lasigan yaw pa kau buhi-buhian ampain kita pagpatay yaw na'y magpajamu wera problema yaw na'y magpakaun wera problema. Sa kalupahan na to inbuhi pawala nyo natali. Inagi suway sa buhi, fi sihatihi wa hayati law sin Rasul, sarak ka na buhi pa siya iwan sin. Aum pakusog niya. So pamalaw mo katwan naufin. Yaun na ko hanadya sa karatal maut. Buhi pa ako. Imian na ako. Dang sarakahan na intamungon ko yan. Sarakahan na inarta ko yan. Sarakahan na inkatanya. Ang paturihil sinasawa at tawasin anak piag dihil, masih tumuwod mating karayawan sawa buhi pa siya. Ampayan suway na miyamatay. Bangsa tawa ini, aw nasara huminang pa, diabaitan na kita sini kakawa tasing karaywan, huminang pa sinduha, inyon na kuwiyaitaan, buhi pa kau magsarak ka, wala nyo kingatan.
Impagsarak ka ikahawa sin ummul. Oo, kiyadar ng pangumulan mo. Sa ikahawa sin pangumulan mo nang isin rasul. Bangkaw mawaya, buklaron kay mong rejiki, paabawon kay mong pangumulan mo. Amuin sumarak kakaw ibansin, sugpatan in pagkasila sa kanila. Bukon ka. Nagapin. Hambok Indonesia. Bukon ini kisah sahabat ha? Kisah sinahambok doktor aun pasyente niya. Imaas babae aun sa cancer. In cancer, asal mahunit tuwatan. Una kisid Rasul sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bisadakah. Uwatin nyo, insakit nyo, simpagsarak ka. Bimana impagsarak ka, may nang uwat. Uwat o no? Uwat akakuripot. Sabing kasakit, ikot, sakit yan. Uwat, sinsakit mo. Una-una sakit. Bukon siya ini bimana, di na ako magpa-hospital. At rin ako magpawat. Bukon. Sa mainang sabab. Mainang sabab. Hikahaba sinumul mo. Hikaubat sin sakit mo. Rasulin nagyan. Maita. How nang bukin Indonesian? Indonesian yung bata niya, insya Arab. Magtangis sadya Indonesian. Halom simbilik niya. Ay alom siya, magtangis sa Jen Indonesian. Mid niya alom simbay. Sakali, hawak tuman siya nagpa-check-up yan sa sindoktor, aun sakit mo cancer. Sakali, pag-uwi niya, mainino siya, aun magdangulngul. Halom sinsiyaan. Di man siya makatahan, yuko na yaso niya, may takaw nagtangis. Laong niya, madam, tabi ada ko mana, induro ko inilaw niya. Magpansot na sadya ingatas. Laong niya, maita. Madam, timulak ako marikay mo. Karena mabaya ko, dihilan para sahan marawin anak. Ang pakulong niya nag-anak, wala kumisan na paduruin anak ko. Timangis kayo yung madam. Pagtangis ang paina ni madam. Ulit ang isim madam, uwi ka mato pahula mo. Uwi ka pahula mo. Paduruain anak mo. Yari inggadji mo 2 tahun. Ang pasyang kapito. Dinil, inggadji 2 tahun. Kimuyag, ang pasyang pangindua, bang man, topyari hala sin Allah. Bang man, piyagbarakatin kawin mo sin Allah. Minuy Indonesian, pagpachikap doktor sin madam, yasu sa sin doktor, uno impyag ubat mo. Laong niya dok, mapuas sindihil muka ubat. Iwan laong niya sindimil ako sarak kahap abat-abataan ko. Amurat tulong niya. Nung sindoktor. Bunalong imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dawu mardakum bisadaka. Uwatin nyo, insakit nyo sin pagsaraka. Laong niya nalawa in cancer. Allahu Akbar. Sawab sadya, saraka. O pakisa. Kisah Sheikh Muhammad Hassan. Aulo nga classmate millionaire. One time lo nga naglanggal kami. Paglanggal na mulong niya, yaso iyan niya ako, maraulong niya butam mo ako jo, ang kato, nga maita. Di na lang nga lumukay ang kawi kuriha dun niya, iyan ako sin doktor, 4 bulan da kuman. Nagpachika pa ko pa London.
So, siyempre bisang biadiin kita niyo maas masusasan bangin kita niyo takasakit din ama anak. Pagwin na nga London lianggal sa sin anak kasawan, why siya nakauyog? Nagtagtag. Why? Jimaging siya, kami naglanggal na sila biyan iban sin classmate niya, Sheikh Muhammad Hassan, isu-isuyan na siya ba ini. Magubos, one time, pag-jogging niya, minasung na sa mga pabay, ang kita na maas babay. Sabo, ang nagtutuktok sinsapi, pagubos inunod sinsapi, imagpigsik, puuton si mas babay, ilon palom silupin. Allahu Akbar. Ilon palom silupin. Paglon palom silupin, imansul intawrayahan millionaire. Yasuo niya. Babu, unuhun mo unod sapi kapin-kapin na yan. Pigsik-pigsik na yan. Laong niya, ando, puntahon na way nakakaun unod sapi im mga apo. Anak apo. Imansul intawrayahan. Unin hinang. Laong niya, hamagputok-tok sapi. Dihili immaas bawa ini 2 kilo adlaw-adlaw atasan timbayat. Allahu Akbar. 2 kilo. Pambiari ka, to haiblaro misab kita, mga adlaw-adlaw sa pinadya. Kimuyag immaas bawai. Kimuyag. Pagkuyag si mas bawai, di ma, minuy mas bawai, amin di misan lumagpakin tikod-tikod sing kuyag. Maita, maraw imparasahan makapakuyag ka hambok mano siya. Makapakuyag ka. Napakuyag niya man mas baway, kimuyag isad siya. Putman, way siya nakauyom na si tagna. Ang pasaiyan si mas baway, pangman ko piyari halasin Allah, kang hinduan siya magpo. Minui na siya pabay, di bang pag-uyom niya. Nakaasuin mga anak. Tiyawag ni mga anak. Mga anak, karikulo ka mo. Long sila mukha anak, long niya, dagos blooming ka, long niya, ama. Ay, long niya, anak, karika mo, istoryan ta ka mo. Tiyawag din anak niya Alima. Inati si Alima, bang siya Alima, anak babae, maingat ka ma Islam. Bang siya Alim, anak usog, maingat ka ma Islam. Tiyawag din anak niya Alima. Long niya, anak suisuyat ta ka mo, mas babae, piaglanggal ko, magput kay lusin, amuin, unod sapi yaon, kapin-kapin na iluon niya lang niya palaum, tsaka ilong anak, dihilan ko malong nga 2 kilo, ano, kimuyag long niya, kimuyag ako isap. Sawab na kapakuyag ako ang mga tao. Piada sintaw na ngayon kay mo tawang besinagik sinasul kaina. Tao mapakuyag mo sing kasusahan niya. Adaw akhirat pakuyagon dakos na Allah ta'ala besin nakapakuyag mo tao yaon. Nakimuyag siya. Ang pananginduain anak niya Alima. Anak niya Alima. Ya Allah, kitaway, ang kanabasin aki kukaina. Bang anak mo nag-ibadatin mangindua. Way nasa rayaw-rayaw. Nangindua niya anak na babae Alima. Ya Allah. Pakuyaga yama. Biasing ka pakuyag ni Hamas babayat udamikan paulia insakit yama. Anak niya babae nangindua. Pagkato niya post paduk palundon, Judith tasin check up niya. Yasu sa sindoktor, uno impiag ubat tulong niya dok, mapuwas sindihil muka ko. Iban sinaong kasarakaan ko mas babae. Daong sindoktor bunal.
Maka ajaib long niya naig na insakit mo cancer. May ta sawab sa jasin sarak ka niya maas babae iwan sindo asin anak niya salihah. Ya kau tayo mangud ko ka mas labyusan arta sintuhan. Mataod ka anakan mawaya mangadji saway usa ka sin maumas. Ya kau dihilan kau rejeki sintuhan. Chance mo. Mangindua kay mimbatayaon kapangadji mo. Mangindua kay mimbatayaon gastuhan mo. Panginduahan kawarumi wan sinadlaw. Diba ini rumayaw ing kabuhi mo dunya akhirat. Wala na kau na hinang guru. Sama kapahinang kau guru. Bukan marawing piling. Makatawang kau manusia. Dumayo'y parasahan. O bukun anak binenang guru. Sana pahinang mo guru inanak sintaw. Sarta diyaw lumo pa mangindo akay mo. Sawat inta umanumtum dasing karayawan mo. Bisan niya kau ritumtumun tiyo tumtum sintuhan. Kaya ingatan si Allah. Ya kau isab. Maog sinarta. Maog kumasto sinarta. Mataod na pilak, di na maingat timutang mga uno. Di na maingat. Yakaw kuripot. Dungog ko sinayat din. Kimuyag ka malingkat timbay mo, kimuyag ka matod sa sakatan mo, kimuyag ka tagarta ka. Maug ka gumasto pa ka ma, maug ka magzakat, maug ka magsarak ka, yarimbay takay mo sintuhan, dungog ka. Kalau mahinang nasabab, in karya sa lisin lima mo kiyukum kum mabuklat. In karya sa lisin bulsa mo, taga zifil, maukab na. Unin agis na Allah Ta'ala. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Yari ko piatumtuman sintuhan. Ya kawartaan. Nagabukaw si sasakatan mo. Nagbansag ka simbay mo. Nagbansag ka sinarta mo. Maug ka misan sumarak ka. Maug ka tumawang nga barhajat. Maug ka gumastuwa ka masawab na ita. Ako inagusaha. Nagusaha ka. Way sila tiba man kayo mo nagdilpun. Ikaw'y nagusaha ka, nagulasangsa ka. Wala mo tiyugan, walang batilaw ka. Ang problema mo ay tumawang isa-isa mo. Nagsaksis man ka. Maug na ka magpahampit. Sabita, mahunit lang nga ito ni magusaha mo kunin sin pagputod. Biyanin sambong na tukatan. Bukon kami nag-usaha para kaniyo. Oy, para kamo. Tak mo? Biyanin lagi. Bukon para kamo. Bukon para kanu kamo. Panalulong niya. Bang, dumil kami kanisyo kami. Oy, akal. Oy, tuan mo rito mag-usaha. Bisanin waktu kami nagproblema. Wala timawang kamo. Ayaw mo atura. Imbakas kau kasigpitan, ay mo atura. Imbakas kau ay usaha, ay mo atura. Imbakas kau wala natawang, sa atura bang isyu kau yaon. Sawab bang mulingi imbakasan mo na kauna, di kau makain ang ibadat. Masuk kal sa dyan mikit palaw bigi jantung mo. Ni nasadya adat inlaw mikit bigi jantung mo. Sawang mo ay tumtumun biyaw ni siyo kawihaon. Nawang kautuan imug sinarta mo. Kimulang nakawasin.
Biniwim kasakatan hal nga pila milyon. Piyag abo mo pa. Pag-usbang parkala nga maum kay mo mangayo tabang. Mawawain pangatod mo. Haturon mo mangi. Yanong pamanglilimos ka mo. May takaburi magusaha. Allahu Akbar. Ayari nagikay mo sintuhan. Yuyakan kau, au narata mo. Kawasahan kau, artaan kau, to sa kata. Kau narata mo. Okay. Yari may takay mo sintuhan. Ya kawartaan maug sinarta gumasto. Yarin agis Allah Ta'ala. Surat At-Taubah. Lausid Allah Ta'ala. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Subhanallah. Marung dungunin ayat sa dunguhay makna. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. Amuin mga sila nagtipon sadya simbulawan, nagtipon sadya sinarta, naipuin sina BDO, naipuin sina Metrobank, naipuin sin mga kabangku-bangkuhan, di na mambatin sin pagkulangan na. Wala yunfikunaha fi sabilillah, wala gyasto pa agama. Madrasa maglagi tatabangan, wala yasto. Maglagi masin magripil, wala yasto. Maglaging kawatan mangadji, wala yasto. Maglaging kawatan sin pagpangadji nila, maglagi sin pagkaon nila, wala yasto. Uri nagisintuan. Ipon mo na din arta mo. Sawabing kianggawan na to, bangkitan yung masakit, mayroong kawan na to. Ipagpawat. Wala mo tikay nga tanbang ka nagpahampit sinarata mo. Iwawatan mo magto'y sakit mo. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Amin mga sila nagtipon sa simbulawan, nagtipon sin silver, nagtipon sin narta, nagtipon sin kataan sin, miyabot bilyon habang ko wala piyagpahampit. Long sintuan fabashirhum bi'adhabin alim. Baytay sila Muhammad. Baytay sila. Fabashirhum bi'adhabin alim. Baytay sin sila. Sinsiksa maulul halaw mapinar ka jahannam. Allahu Akbar. Kita niyo ba? Di pa mamaray, sumpatan pasintuan. Una pa sumpat. Sumpatan pasin Allah Ta'ala ayat. O kinasa turito sa sumpatan pa. Uy, lagis na Allah Ta'ala. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباؤهم وجنودهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Sumpatan pa sin Allah Ta'ala. Nagbantog ka, aunsin mo. Nagbantog ka, narta mo. Kiuhan ka. Kataan simbang ko rin di, aw na-count mo. Kataan simbang ko rin, kiarihil mo. Kalulunan mo. Yarin ba itasin Tuhan? يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباؤهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن أغشنا الله تعالى أدلوا آخرات. Aming mga arta nila, wala nila piyaggasto karna sinaka maimog sila. Miyuggat, ingulamay nila kumud pagkalaagama. Yuhma alayha fi nari jahannam, da'puhun na muda inarta nila long sintuhan.
Sunugun na mo inarta nila. Di pamamaray sunugun, yawma yuhma alayha fi nari jahannama fatukwa biha. Di na mamarahi sunugun, inangun na mo papilinsahan ng situhan. Inarta nila. Allahu Akbar. Inangun papilinsahan. Pag inang pilinsahan, fatukwa biha jibauhum. Pag inang pilinsahan, sinarta. Ipilinsahan mo patuktok nila. Allahu Akbar. Mamaray na inang nadya pilinsahan. Sa may tay pilin sa patuktok, may ta. Lungsim mga ulama. Pasal sa kahaba aw mga yukay mo tawang, magtuy mo kunuton imbayho mo, ituktok mo. Iwan pagya mo yan na isab. Wala bihaan. Wala mo kingatan, may ta sila miyaon simo kay mo, may ta sila maon nangabot kay mo. Kaya ingatan nila tau maraw kao. Kaya ingatan nila balmurah kau. Hangkan na miyaon kay mo, sabang yan tuan. Miyaon, bang yan tuan, way na maon kay mo, mangabot. Sulatanin baran mo, mangikaw adat. Sabang kau, aum na miyato kay mo na misita paway. Nangabot kay mo, sulataningan mo, tau maraw kau. Ang kanabang nangunot magtuim bayho, sintuktok, pilin sana mo patuktok nila. Di pamamaray, wajunubuhum, iwan singkid nila. May takid, bagus mo mangunot, kiran mo ng tao. Di pamamaray, pakid. Waduhuruhum, iwan sintay kod nila. Ipilin sa. La ilaha illallah. Ang paimen Allah Ta'ala, hada ma kanajtum li anfusikum, ayarinin arta, piaglugtuan mo, piagtuyuan mo, wala mo tiyugan, kataan usaha, yusaha mo bang man ko magkarayani wan arta mo, hayarin na. Hada ma kanajtum li anfusikum, hayarin piagtipunan mo arta, nainang na siya uno, nainang na siya pilinsahan, piagpilinsahan mo kayo mo, ang paimen nintuan, fadhuku ma kuntum taknizun, nanama insiksa maulul kayo mo sintuhan. Amin piagtipunan mo sinarta mo. Ay kanay kukukan. Oo, kukukan ka, because onarta mo. Nabukon isabi mara din ako mag-usaha. Din ako magdayabukon. Bukon sa inin maksud di. Iparihil kayo mo katanin sin mo. Sa maksud, patabangon tao ha mga tao barhajat. Asupaya adlaw akhirat di may nang pilinsahan inarta mo. Amunya tumang temong tuwa ka Islam. Alom simpito yato. Mahinang natuluto adlaw akhirat. Ununan alom simpito wayron misan sumangat kato. Pagtuntutil mo, hanak mo, kiyawin mo, anak saleh, ikato niya nakaril ka mga Quran, ikaw pat niya nakapahinang ka masjid, ikalima niya nakapahinang ka hahantian si mga kupangadji at tawa kasi magtutulak-tulak, ikahunom niya nakahinang ka lunggang, nakapahinang ka kupong, ini kapito nakasarak ka kau, muwi kau paadlaw akhirat, yato na kau nasalay bulay, masi yato tumubod kay mo ingkarayawan. Masya Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan, mga palanggungan ko hapag iman, kiaulungan sinallahu ta'ala. Way lumingkat luto na to pa akhirat bang na-apply impito parkala. Biasin agi ko, hari mo ma-apply impito parkala, bisanda ko man halom simpito at maka-apply kau hambok parwa pato. Mahinang muna luto pa adlaw akhirat. Murah-murahan, bang mantiag barakat harum ini impatumtum kani ituan naufil. Bang mantiag barakat impatumtum kanu sintay mahmud nga ka Islam. Mga tao nag-sponsor hakawataan, mga tao nagtabarro timawang hakawatan, pagkugkuyak na kamo, di pahadun niya, nagbarakat ng kabuin ubiyarin na adlaw akhirat. Masya Allah. Sa waping kawatan niya, naghapar Quran, naghafid sila yaon, nagdumol sing Quran, nagbimulay sing Quran, sa kahawa sumambahayang, nanginginduahan ka mo. Di ba ikaw magparungtungan? Masya Allah. Alhamdulillah, mga milyas na Allah Ta'ala, magsyukur, hapag dungog niyo harum, ini pangman, ini mahinang nato,
ibadat sarta mahinang natu ini parungtungan adlaw akhirat imparkala amuin bulan sang ini mahinang natu lutu padlaw akhirat murah-murahan bang mampiag barakat harum ini ipagtipun-tipun natu bisan kita wala nagbayng mata kita mo kami halay pibansing kamu damikian shoutout miawat kita no papitong gatos lari. Alhamdulillah miawat kita no papitong gatos lari. Murah-murahan bang man ini mahinang sawab ikaw ibansin ako. Aun marana tuluto paadlaw akhirat ina kita no masipong patuhan umalok sawab aun luto narana to paadlaw akhirat. Muna-muna mga ako kamaapan bang aung kabtangan ituan naufil wala imamu bang aung bisara ituan naufil wala kamu kiamuhan inyat to pagmapan umano siya adya kita bang aung kabtangan marayaw sa lingkat-lingkat inyat to bukundeng kamu deng hakalam sinallahu ta'ala iban hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kami magmakna sadya in tumayma alhamdulillah indi tumayma Allahu ta'ala magtutungpas bukun kami murah-murahan bang mampiag barakat sinallahu ta'ala harum ini sampai balik amin live amin lecture na to ini hari kamu sumo next yato ay YouTube channel ko na mag-lecture kita niyo imanga way pa nakasubscribe sin YouTube channel subscribe kamu way runda maig kanyo way runda makawa kanyo gama ni katawang niyo pa malay mong tumaw ni subscribe ko na upil kakila na sin YouTube Allahu Akbar magsyukur masyaallah shoutout kanyo katanin doon insyaallah murah-murahan magbarakat to di pag-imun-imun na to yan kamu masi-masi diri mungog wala kamu nagbabati laul masi kamu yan diri mungog kantuan naufil so insyaallah subhanahu wa ta'ala mabaya ko sadya ipahati in kabataan alhamdulillah yaw na sila nangangadji naghahapal sing Quran masyaallah in taud nila yaon miawot na sila biya sponsor sadya miabot na sila hang putag 2 ay ang putag 2 sampai in lamod na yung mga kaanakan sin kabagayan namo alundang panon namo bebe sila hang putag siya sakita ko rito markaj way tumaud kabataan mga ring hawasilan sa masi-masi naman impag-chat ka ko si mga kabataan laung ko na kumag-sponsor ako dyan maglalawag na arap pa rin na kahukataan katuan naupil tawangi kami uy laung ko niat tusan kita mga DSWD. Kalalam yan sa dyan nato. Biyanin ang besambat, wala kamu ng guru, makapahinang kamu guru. Mo imposible in kabataan suportan nyo hari yung makapangindua akan nyo. Masya Allah, subhanahu wa ta'ala, piyag barakat sin Allah ta'ala, insang sa iban lugto, usaha nyo, arta nyo, besambat, kanyo in usaha, arta, sangsa, kanila intuyo, iban lugto, pangindua akan nyo. Galak may nang sawab, ikaluhay simpag sudsulga impagtawang niyo mga kabataan masya Allah makakugkong ako makuyag ako abo ko na rin ka ako sa kami ako din ng sawab kamu inay ng bangupamahan lawayan in ako hang kamu intay-tayan masya Allah may nang sawab makakugkong so inshallah waki pahati in aun darangan sinhambuok tay mahud sinako biakan inda haji Nurhaima Hanafi amuin asawa sin barangay captain sin Kasanyangan Saddam Hanafi aun yaon ideal maxi dress hijab in retailer sila yan da i-chat nyo man in page niya chat ko para kap ya kalupan ko ideal maxi dress beto ka okay i-chat nyo mga dakangan niya mga parkala amuin ini-pa-shoutout ko sadya sa amanat na kako na ikaw amin mo pa indoors in parkala amuin usahan nila kailo sa silaon bisan nag-uusaha kailo piyagpahampit pagpapahampit nila sarta pagkatawang nila ha mga kawatan kadalaw ko makaibog-ibog yung mga Muslim tagagaos sarta ipagtawang nila ha mga kawataan ipagsarak kanila ipagdabarro kasi nabat sambat ko
ayaw kamu mahanggaw, aming gumasto sinarta perkala sin mga kabataan at isyusyo na maglaki. Sabi na Allah Ta'ala, waman faktum min sya'in fahuwa yukhlifu. Uno-uno'y makasto nyo yan, akal na sinakama, gantian niyara, gantian na sin Allah Ta'ala. Inshallah, shoutout kay mo, kapita, barangay chairman, singkasanyangan, Saddam Hanapi, iwan, sin asawa mo, Kalasan, Nurhaima, Haji Nurhaima Hanafi. Okay, demikian shoutout kan Paji Basri Jainal yang kusya kita kailo. Assalamualaikum kayo mo Paji. Insyaallah kalau makapagkita kita kinsum. Demikian shoutout kan Kaji Mars, Kaji Ma'ruf Abdul Karim. Demikian shoutout kayo mo Kak Mars, Kaji Raup, Kaji Ma'ruf Abdul Karim, iban in Facebook niya Kir Ahmad. Demikian shoutout kan Haji Muhajir, amuin kain na nag-invite ka mo pag basketball, masyaallah. Yato ko kita kang Kaji Iwan Markaz niya, Iwan Masjid niya, masyaallah. Lang ko Kaji ikaw tudda yaon yari na lang kin hadith na mayta sin masih pisang ko manay ko di hadunya masih tumubod kami karayawan. Iwan Masjid niya, Iwan Markaz niya, free katan, masyaallah, masyaallah, masyaallah. Demikian shout out kan Kaji Parsaud Ismun, yan kan Kaji Parsaud Ismun, shoutout kay mo damikan. Shoutout Hambuk Makulang Sinaku Langgong Sinaku yan alupa sug biakan Pulis Jider Alfat. Shoutout kay mo sir. Magsuporto da mga amuin yan kaw nakahadir damikan. Shoutout kan Haji Aida Sangkula, family Sangkula, shoutout kaniyo. Damikan shoutout kan Haji Zaid Azra, ya Jasrap, ya lundang panuntuyan, amin pagyanon, boss ko pa, driver ko pa yan. Demikian shoutout, mga shoutout kan maasin ako, di ko ang pakukingatan sin magkampung ti kami, kan Judge Husin Al-Amin, former mayor sin Lupaso, okay? Shoutout kan Hartski Ali, Kaji Hartski Ali, shoutout kay mo yan siya Manila. Demikian shoutout kan Kaji Faujia, Kaji Faujia yan Iranan. Demikian shoutout kan Haji Nurana Sakandar, Haji Nurana Sakandar, shoutout kay mo Kaji. Murah-murahan magbarakati mga usaha iwan kawi ino dunya akhirat. Demikian shoutout ang mga Mastal MSE Mariki Elementary School. Okay. Shout out kan Ibnu Matrud, Amin Hatim Dawami Surveying. Shout out kay mo Abu Yusri Dawami Iwan Ibnu Matrud. Okay. Shout out kan Arfan Abkar. Okay. Insyaallah subhanahu wa taala. Demikian shout out kan Hanti Haji Mardiya Abdul Karim, amuin hina Kaji Mars. Okay, iwan pamilya mo, anak kasama mo Kaji Mars, dalala kami sa Allah Ta'ala. Demikian, shout out kan James Kasan, Jamal, amuin sekretary, sawakan treasurer sin barangay, sin kasanyangan, Isaddam Hanapi, iwan sin shout out the councilor, ikanda Sir Tungko Hanapi, ama sin barangay chairman na to, councilor sin Kuan. Masya Allah. Okay, demikian shout out kan Haji Nay Ijalilul Absari. Okay, shout out kan Haji Nay, ususan nakatin jagger tayan, aywa. Shout out kan Kuya Masdal. Okay, shout out kay mo Kuya Masdal. Iwan shout out kan Bin Akalal, for Jerome Timbang. Okay, kaya inshallah. Okay, inshallah magsyukur ha mga amuin yang kamu masing-masing mahadil. Demikian shoutout ti amo kamaun pamba ko nagkalupahan amo kamaun sing kami masing kami Paji Abdul Wahid bin Lutian. Okay, Paji, shoutout kay mo ya mangman kawalong panelas na Allah Ta'ala sinapo na mo yan masing-masing naman dihilan kabuhis na Allah Ta'ala. Demikian shoutout kan Pahabir Lutian. Okay, mga amaun sing kami yan. Demikian shoutout ang mga mamas ko yan na Bungaw Tawi-Tawi. Okay? Demikian shoutout ang mga Kanadi Tan. Shoutout kay Minda Haji. Okay? Demikian imawaya shoutout ang mga shoutout ang mga amuin
Imabaya. Biya wili ko na may ingat imang iso pa siya. Nagtumtumpa ko yung shoutout to. Shoutout kan Engineer Marjo Ahmad. Okay? Shoutout kan Engineer Marjo Ahmad. Damikian shoutout. Kan shoutout tambok makulang sin kami pag-akama. Kan Sheikh Abdul Wakil Kasib. Shoutout kayo mo Katuan Wax Kasib. Ayan nambok. Guru sing kami, magulang sing kami, chairman sing kami yan, nakakuhan a program na mo. Okay? Inshallah, okay, magsukol mga palanggungan ko hapag-iman, kaulungan sa Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw ka mo masumo, dumungog bulansang, dumungog patumtum, sawab, ikasung inisin, amuin parkala sin pag ibadat na to. Shoutout kan Haji Sabal Salahuddin. Kaji pasat. Okay? Murah-murahan bang man ini magbarakat in kawi na to iwan sing kamu. Ayan dain YouTube channel ko. Yan ko post akuan. Ano ba yan? Yan page ko iwan sin. Account ko FB. Na account ko FB Naufil Abdullah Dalkis. Yan na siya biutang ko rin doon. Shoutout kayo mo. Haji Sabal Salahuddin. Okay? Shoutout ka na Abu Bakar Sarapuddin. Okay, YouTube channel ko, yan dakyup, yan kurapyo post, FB ko, Naufil Abdullah Darkish, yan da sa rin doon. Kalo-kalo, mag-subscribe ka mo ha, kalo-kalo tumaon, makila kita sin YouTube. Kasi next kwanet to, dito na kita niyo maguno ba yun, dito na kita niyo mag-live, bid nila, subhanahu wa ta'ala. Damikan, nagpa-shoutout, alhamdulillah, shoutout kan Nal Ismail. Okay, shoutout kay mo Nal Ismail. Okay, inshallah subhanahu wa ta'ala. Biyaong ko taon tumtumong ko. Ang pabiyak kalupahan ko. Isyawati tumtumong ko ato. Shoutout kan Riham Handang. Shoutout kan Kahaji Nurjam Hajiron. Ang Facebook niya Jam Amilasan. Shoutout kay mo Kaji, inshallah. Shoutout, shoutout pala sa isang kapatid natin na si Abdullah Ying Batas. Mashallah, from Dumaguete City, Iban kay Alihuddin Batas. Okay, shoutout kayo mo, Sir Abdullah Ying Batas, Iban mga, ano ba ito, Sir? Kalupaan ko na. Shoutout kayo mo, Sir. Mashallah, piyarala kasi na Allah Ta'ala. Pagpalain ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sir, daw may ngat siya magtawsog sa mga tisip Tagalog. Tagalog kami. Ikaw to. Pagkahati siya magtawso, magdungog siya. Shoutout kayo mo, Sir Abdullah Ying Batas. Nasa relax na Allah Ta'ala. Lagi kang gabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa lahat ng pangangailangan mo ay papagaanin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, shoutout kan Riham Handang. Okay, shoutout kan Bas Apang. Yanin ang buhok guru na to. Shoutout sin kita niyo, hambuk guru sin kita niyo. Di na sa magbati laul, damikyan bangsa malaw di na magbati. Bahkan Sheikh Wajir Miraji atau Abu Rayyam Miraji. Dia magbati laul, bangnya sa bangsa malaul, di na siya magbati. Okay? Shoutout kayo mo, Sheikh. Mashallah. Siyempre pa shoutout. Kaya na? Okay, mamaid na. Intay mangod niyo biya dagbos na kahaba na. Magsukul to ng mga amuin. Yan ka mo masi-masi. Dili mong simbulan sang sin mangod niyo makulang niyo. Sa tumtumun na to, basi nakikay na Abi Hurairah, di mo nakakausap mo ng alim, bisan na kumurid alim, di mo kakausap mo ng murid alim, bisan na kumang dungog-dungog ha mga kaaliman na. Inshallah. Inshallah, shoutout day sabkan Haji Samas Sami, shoutout kan Shidmal, yan, French fries. Damikan shoutout kan Alston, Mujib. Okay, yan. Shoutout kan Sharif Kirab. Murah-murahan mga pinalakas na Allah Ta'ala, mamaid na inambok mangulang singkam mo atau kan temo da kama Islam, kabalikan ko, bangong kaptangan ko wala imam mo, pagdilan nyo kamaapan, bangong kaptangan ko marayaw, inyat ko rin akalam sa Allah Ta'ala ibasin, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kabalikan ko masipa ukab pag-enroll a madras. Masipa pag-ukab pag-enroll a madras, aun madras yaw na mampang Panama, kan Sheikh kay Taji aun yaw na usog ibang bawaay magtema sila damikan aun isab markat sa to Kamahad Ar-Rifai yasin mudir Sheikh Baghdad Abdullah sawa ikatunia yung paisab
madrasah ni Syekh Muaz Qalbi yari siya hatalon-talon. Actually yung mga bata ini, yung mga bata nakapangajikon halom sinang putag dua, biyahagi ko sila yung to markaj. Bako nakalupan yung bukmasin ako, supported sin ako. Shout out kang Kahaji Muntasil Sarahadil. Kaji Muntasil Sarahadil, iwan ni Kaji, daning pamilya mo, mga family Sarahadil, damikian ni Kahaji Harun. Kaji Harun, magsukul kayo mo, damikian kan Muhammad Khalifa, bukli nga mga langgong karabat, dengan mga langgong atau kan lundang karabat, Muhammad Khalifa atau kan ni Papay, damikian kan Aiman Kamlon, kan Ting Kamlon, damikian kan Abdul Wahid Hamzah, shout out kay mo Abdul Wahid Hamzah, yan, damikian shout out ha mga katan na sindiri mongog hari na kamukanganan hamukambok. Insyaallah i-remind ko kinsom ang klasin kita niyo mga Kadarul Ihsan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala continue class na to kinsum hadith. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka bihamdik nasyhadu an la ilaha nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.